Inkhe khapang ni takukte bukuk song bahai tongbai khaklai norok jotono kaham krungno tongbai nahinei hinkengke ang haina norok ni bagoi tewa se ketal khai lifestyle eba biography video tuboi phaika hinkengke ang tini je borok ni lifestyle eba biography video tuboi phaika norok o thumbnail te title nugune Simon kana je ang sabun lifestyle eba biography video tuboi phaika hinkengke chung poilana video start klaino ni sakang chung bini hit rasa mungna khnai ne len faidin hinkengke Chia khi pika punok to shak rang ai na ya we no ko bor wa de to loge re khare nung ta mo mana to tung hai ko bo chala no des na na loge sha ashuk ham rakhe ashuk cha rakhe koi na ganthi pai re khoi de tere bakha kama kha shurak boya shja kha jak mani kok shai klang kha So hinkhe khapang ni takukte bukuk song hinkhe norok oro sabmung da khna oino sawi man khna je bini khorang rok bomhai ongoi tong hinkhe khorang tote sana hamya hinkhe sungtini saima layano bini biography na tiye hinkhe boteke buya sini bokok urvashi Tripura hinkhe sungtini saima layano bini biography eba lifestyle na tiye bini village boro bini qualification busuk bini family member busuk tongkre te bini BF hayaga bini boyfriend to da tongkda kre sung totally o video ni bisingti discussion khlaya tonai Simon layano hinkhe norok tomungno urvashi no sajagai tong urvashi no support khlai tong urvashi ni friend goi tong please o video no kaisa like te share khlainani tapong di Genderok tabuko na tipra sa lifestyle channel na subscribe klik nga subscribe klik pai di nge pai di sung video na seng layan. Inke pai di sung poila na bini real name tamo Simon layano. Nge bini real name gange Urvashi Tripura. Te bini nickname eba bono nagrogo ringzang mani bumung gengke pulung hinai ringzago. Nge pai di sung tabo Simon layano bini date of birth eba bini asai mani salok busuk. Nge bini date of birth hingengke 06/06/2002 bo asayo te bini tabuk present age ngoi tongmani hinkengke 18 plus angka hinke faide sungdaba Simon layana bini religion rok tamoro nge bini religion gengke Hindu bini height eba bini chogmani busuk rok Simon layana faidinke bini height eba bini chogmani hinkengke 5.1 inch te bini hiligmani eba bini weight eba hiligmani hinkengke 45 kg इनके फायदे सुंगताबुक Simon layano bini village eba bini kamini bumung rokno bini village ni mung gengke Udaipur Garji te district gengke Gumotiklayo gengke फायदे सुंगताबुक Simon layano bini family wa busuk member tong teisa basa batong Simon layano फायदे इनके bini family wa total member 4 jona tongo bini mom bini dad te bini small brother kaisa tongo gengge faide sungto Simon layano bini qualification eba bini education rongna faidi bini education gengge bo BA first semester pori tongo Omen College gengge faide sungto Simon layano bini hobbies eba bini muchungma rok tamorok faidingke bini hobbies eba bini muchungma gengge singing dancing traveling te sport lok klainani bo belaikana muchung jago hinke bini favorite food gengge Kakamuk muya sakhi te mosteng rostanani bo belaikana hamjakago sini bokok Urvashi Tripura इनके फाइनल ले संगताव Simon layano फायदे बिनी BF हायका बिनी बॉयफ्रेंड तो दातंग ना कदा करी Simon layano इनके फायदे बिनी BF हायका बिनी बॉयफ्रेंड ताबक सिक जरा करेक्यो इनके नर उर्वशी नि फ्रेंड गय तख उर्वशी न साजा गय तख उर्वशी न सपोर्ट खलाय तख प्लीज ओ वीडियो न कायसा लाइक ते शेयर खलायनि ताबक दि इनके नर नेक्स्ट सामने लाइफस्टाइल वीडियो नायनानि मुसुं आना कमेंट बॉक्स कमेंट खलाय साननि ताबक दि गेतेन बगा आसुं न आसुं दर खाल लगे नायते मन बगै नरंग न पाइप लायसक हमबाय।